Nginibingelele khona la ku Backspace sengiphinde ngabuya ke futhi nendaba ke ithinto ezedisk indaba ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akuyi-PSL. Ngiphethe ke la udaba kulithinta iKaizer Chiefs naye ke lapha uStuart Baxter owake waqeqesha yona ke iKaizer Chiefs nayo ke lapha ibafana bafana. Bafowethu uStuart Baxter ke la use-expose ke iKaizer Chiefs. So uStuart Baxter ke ukhulumeke lapha nama-journalist aka-Far-Post waveza ukuthi ke ngesikhathi lapha kwiKaizer Chiefs kwakunzima ukuthi ke khande i-team e-strong, i-team ke winayo. Uthi ke management yayiKaizer Chiefs yayithanda ukungenelela, yayimtshela izinto akumele zenze, uthi wayetshelwa ngisho nanokuthi kumele ke thenge bapha abadlali and futhi kumele select bapha mabedlala, uthi babemtshela even nama-tactics. Uthi ke leyo nto yayenza umsebenzi wakhe ube nzima and wayengakhona ukuhlanganisa ke i-team e-strong and i-team ewinayo ngenxa yayo ke i-management yayo ke iKaizer Chiefs. Uthi kwangcono ngenkathi esasanda ke kusayina i-contract umsebenzi wakhe wayekhona ukwenza kahle kodwa ke kwakuthi makuhamba isikhathi i-Chiefs yayibeke isingenelela imtshela yonke into akumele ke yenze. So zinjalo ke mbukeli indaba ke lezi isematheni evezwe yona ke lapha eFar-Post ngenkathi ke bekhuluma naye ke lapha uStuart Baxter. Indaba ke lembukeli ke yocoach ukuthi ke becontrolwe into ke sinokuyizwa kodwa ke sisuke singenayo ishock suke ngamahebezi sisuke sizwa kuthiwa ke team ukuthi iyona ke tshela ucoach ukuthi ke dlalise muphi umdlali kuphume bani and besebenzise mapha ama tactics for ukudlala. Izinto ke kujwayele nje ukuthi kube amahebezi nanguke kuBaxter uyayi-expose ke la iKaizer Chiefs uyayisho ke lento esihlezi sizwa okuchaza khona ukuthi kusho ukuthi kahle kahle vele ama-team amaningi ayayenza ke lento. So zinjalo ke mbukeli ungakhomenta ungitshela ukuthi wena ucabangani ngalolu daba izo ke lezi ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.